sesi nna ke mme ke mano ela bella ga sesi nna le go fa batho go se kitima e tsanang ka seka sa katsi e tlang e sahlela bana ba magale sesi mama ke bona bothata bo bogolo mo di mogagage ene mama ga le ka se bohlokomele o tlo spin mama ke le Muslim mama mo ke le Muslim wa gama wa molwan le ga molwan to ga ba rapela ka se Muslim ba re Kaya lino she was a Muslim. o thomile le go ba le Muslim This year. mama ke le Muslim mara wa ba ene go di mo ga bolwetse ba ga ge re nyakela mama thuso ya mama e ka le tlhakoleng la rena mangaka ka tumelong ya segagago ke nyaka go le botsa nnete ga ke nyake go lenaga mmago le na le ya mmona o a ruduga mmago le na le ya mmona o wa ga boima ga mmago le na le monyakela thuso a tle go lena re moalafe a re gana a tsena kereke a e tsenang ke tumelo ke motho wa tekgetela a e tshwane le bolwetse bo na leng go bona o nyakang dikalato nka ke tlo gore botsa yona mama re ka se ka yena go diphoso tsa ditleng a ke nyake re baleleng mmago le na melato gobane melato e gona a ke nyake go ba moatlhodi wa gage ke nyaka go ba mokgološi mothusi wa gage gore ga e ya kerekeng a ye ka nnete sesi nto ba reke magobe ke gona ka segagaborena letlalo le a le tshwanelela mamuslim and o ka segile o bole le muslim ba re ke le postpone le tia moropa mo batho ba le ba tumelong ya gabo bona le poloko ya bona ga e tshwane le ya rena poloko ya mamuslim e ya tshuma ga e fetsa e tšea molora ba o bea ka gae lena le ka o tšea molora la o bea ga bolena gae aowa mama wa batho onkwa mama go tlhoka kalafi e e tletseng seatla ka mantsi wa mangwe ge mmago ge nka le botsa ditaba mmago ke mokgwana mara nka go botsa re diša mmago gae ke go mo fa mosadi wa go alafa ditlhologadi a alafe mmago le alafe letšwa le le leng ka mogare ga teng ya mmago le le llang se ka kgomo mmago a fole le alafe mmago bolwetse bo botlang ba lefofonyana go sepele re robadiše papa o e lego gore o fetsa go robala o e leng gore o satlhetse ke manaba a e leng gore ba nyaka go bona a tia mosadi ya gage a etla go robala lapa le la lene le nyaka go berekile onkwena re kereng because a gona motho wa go tseba sewatlha ntle le ma Muslim tumelo ya se-Muslim e ka mokgwa mongwe e nyaka o ipušiše pele o tsena ka gare ga yona ene ke mo ke reng a ke nyako a tlola mama a latela mo gore ke a tlole mama letletši mo le nyakela mama pholo ke na le pholo ye nka e fang mama go lena ke šane mmago lena gae re moalafe a ye go dula gae ka lapeng la gage mmago lena a fodile a le gabotse gobane bophelo bo boleng ka kua gae a se bona ene lena le ba bopapa go lena a sebela le diša dilo go fitlha mo go tshwanetseng ba ga bopapa ba nyakega taba ya ka kua ga e tle e bolelo e fele semmušo e be gabotse tokose pele ba ka eng wa bona solanka go ne le ntwa ya batswadi lena bana le ya go bana ene lena bana le tsena ka gare ga dilo tše le seng la tshwanela tsena ka gare ga tsona ntwa ye e leng kua ke e kgolo e fedile go lena e fatlhegong mara kua molokong ya gabotate ga sebe ya fela gabotse mara nna ke le botsa re lekhušile ka le ka se le tshibi le tlo ba gona mmago lena motšišeng ke boneng gore ke bereka kwang ka ena a bute go na le bophelo bo bokaone ka kua ga lena a bogona ke a leboga magolo o sa ile go porofeta ba bang kwana